bazatumisha abamarayika bavuza ijwi ry'impanda rirenga. Ninde witeguye kujya kwamamaza ubutumwa bw'amarayika? Ninde ugiye kurwana iyi ntambara? Imana ikeneye abagabo bameze nka Eliya, bavuga icyaha mu izina ryacyo, bagatinya no kubura ubuzima. Abantu bameze nk'ibiharamagara, badatinya guhagararira ukuri. Ese barihe bameze nka Eliya, bavuga icyaha mu izina ryacyo, bagatinya no kubura ubuzima. Abantu bameze nk'ibiharamagara, badatinya guhagararira Imana. Abagabo b'intwari bazahagarara, bahangane n'igishushanyo cy'inyamaswa. Ninde witeguye gucyaha ibyaha by'abanyamadini na leta? Ninde ugiye kurwana iyi ntambara? Imana ikeneye abagabo bameze nka Eliya, bavuga icyaha mu izina ryacyo, bagatinya no kubura ubuzima. Abantu bameze nk'ibiharamagara, badatinya guhagararira ukuri. Ese barihe bameze nka Eliya, bavuga icyaha mu izina ryacyo, bagatinya no kubura ubuzima. Abantu bameze nk'ibiharamagara, badatinya guhagararira Imana. Amakuru akwiye gushishikarirwa, nuko dukeneye kwiyunga n'Imana, kuko vuba cyane inshuti tuzirabukwa tugeze mu bihe bigoye. Imana ikeneye abagabo bameze nka Eliya, bavuga icyaha mu izina ryacyo, bagatinya no kubura ubuzima. Abantu bameze nk'ibiharamagara, badatinya guhagararira ukuri. Ese barihe bameze nka Eliya, bavuga icyaha mu izina ryacyo, bagatinya no kubura ubuzima. Abantu bameze nk'ibiharamagara, badatinya